Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jimmy iti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pito atawanan nga trabaho kas security guard kadagiti nagduduma nga establishmento. Idi pay akayat ko ti agabroad ngamjak mapanawan ti kaayan-ayat ko ani Roda. Adu ti planok iti biyag ko. Planok anog kasar kami ket adda bukod min abalay ken negosyo. Para kanyak ni Roda ti maudi a babae nga ayatek. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Jimmy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kaano nga igatangan na iti cellphone ko? Tinton maalami di bonus mi. Ay na, Jimmy! Kaano pa nga ibagbagam dayta bonus-bonus? Nauma ako namang dengdengag iti dayta pambar mo? Pasensya ka na. Kasusweldong pay laang, awan kwartamon? Agsakit ni tatang. Mapan ko ito dati sweldo ken kuha na taigatang na iti agas na. Jimmy no nagkasartanton, jak kayat asuportaran pay laang dagita naganak ken kakabsat mo. Sikalatan ti amuda pagdawatan? Gaputan na singpat ka, sikalatan na kanayon? Abuswan da kamutan! Agyaman tayo mawag ka Mirna. Diyak namin amo ang masakit ni tatang. Siya kun ati mawag. Tawan mo't cellphone a pangawag taken ka. Agyaman ka. Si kagamti ng itara ka ni tatang iti ospital. Adun ti utang ko kan ka Mirna. Ay na, pasyaram mo't ngamin nagiti tadakkel mo Uray linawas laan. Bakit kan lakaytan? Adayo mo't ayan nagiti kakabsat mo. Si kalaangan tinamnamaan da, Jimmy. Uwan Mirna. Day tati aramidat. Tatang. Jimmy, Siyak day to'y tatang. imbag man tanaka umay ka. Kasano an amwa masakitak. Imawag ni Mirna, tatang. Talaga anasing pedeta ak arubat ayaw. Amom kaday, amang sursurun ni Mirna di ta eskwilaan. Kasta ka di? Wen, ang angawak nga raod, nga itatamaysan a maestra. Mabalinan, di makiasawa. Si kamit, tatang. Apay ngamin nga angawam. Isursurun ka nga raod kan kuana. Tatang. Nung makitam la kumaan na kayo uniform ni Mirna, talaga, ang maestra tilangan na. Napintas. Tatang. Oh, apay. Adan nobyam? Amo yung mata nabayagan nga danobyak. Diyay babae, nga agduduma ti kulor ti buok na. Neroda day jay, tatang. Isupay la ang gayam aging gaita. Amo yung ngay ayatak ni Roda, tatang. Aywan gayam. Ibat siyan kayo iti kwartayo kaninanang. Agyam anak ko. Tarabayin na ka, ti Diyos. Ginom kayo! Abay, mabutang kayo Nabarbarta ka, Roda. Baka danagan nyo Saan kan ang makaawid? Sapay adayo di balayo. Saan? Problema dayta. Umay nakalaan ni Jimmy. Saan na ka nga ungtan gi boyfriend mo? Padasan na nga ungtan. Kayso ti ungta. Love na ka talagaan niya. Oh, Roda, isunday ta.
Motor nan jay simangput. Anja ko makata. Mabiit lang. Ada ka di dito'y balayo ni Roda? Adak ditoy, mahal. Pasensya kayon kan kuha na. Okay lang. Sige, ingkaalaan ng tayawid mo. Ala, umay kan Roda. Agawid tan. Okay, nung tayo Tumat ngamin kada kayo. Di nak bye-bye. Anday to'y boyfriend ko. Kumpet kan dito bagak tagawid tan. Oh, sige ah. Bye! Bye! Aganad kayo Inakagtramahon. Para aldawak ita. Nagsakit ti ulo. Apay nga na naginom kayo di Rabi. Apay, sumrat kan? Yala anak man pa itinalami sa danong nga inuman. Sikan ata maladaw akon. Yala anak it din. Mabit lang. Nakareklamo ka. Mapankamot lagayang. Pare, asino jay babae nga in motor mo idirabi? Kasla na bartak mat. Ni Roda, tinobiak. Ha? Agin inom tinobyam? Sagpaminsan? Si kalalaki, pulos asan ka nga uminom? Tinobyam? Umin-inom? Jack man mo kan kuan. Kanayon ko ang makita day dya babae. Mapan makin-inom kadagiti babae akaruba mi. At dapay tatuna. Jack mo. Nakapay nga gayatak lao na ikan kuan na. Pare, pilyam met ti babae apakirelasyon adu di tati mas disente. Mabain ka? Tagin inumak ag girlfriend mo? Saan matakas ta? Ibagbagak lang ay sardang munti pa naging inom mo. No di nakayat, pumanaw ka. Awan mo timbaga akasta. Adaywan nak, no di mo maklon ti kinataok. Kastuya kun idi sakbay pay anagam amuta. Apay ko mga agbalbaliwak, gapulangan ka. Saan asikat ti magbalbaliw kanya? Unay kalaki din ay tagungat ka man ako na akon. Ibatanak, di nakman arakupan. Agkasarta ko man. Di ka man agsaw iti kasta. Di naktupay maigatangan iti cellphone ko. Kasar ti bagbagam. Jack kayat ti agkasar no awanan anay nga urnong mo. Ninsangat Jimmy dyan nakatakdara security card. Kasaritak man. Jimmy! Oh, Merna. Kumusta kan? Kastoy, naka-duty ak. Mabanog ka ano agmalmalam ang nakatakder ka dita. Uwi na. Ang manyangay nga rod. Ay, uy. Bagay mo ti uniforme ma. Ma'am. Adda nga min seminar mi. Imayak laang tadagatangak. Kasta ka di. Kat, nangan kan? Madamdaman to. Ay, igatangan kay ti lunch mo. Yeg ko na madamdama. Sanan. Si kakit di mat. Italamanin ang nagkita ta? Ay, wen. Kumusta da nanang kantatang? Ay, wen kayam. Agawid kayong tun Domingo. Apay? Nalipatam ka din. Kasangay ni tatang mo. Ay, uwan na niya. Agawid ka kano. Kasta timbi, Linda. Ay, pakpakawan ti agawid iti baryuyo. Nakadadayo. Kadamad motor Masaduta. Tapno makapagbanding kayo mat kadagi tinaganak ko. Si Kalatan. Apay, anya ti aramidem. Makiinom ka manan kadagi ti babarkadam. Anya ko matibibiyang mo? Jack kayat nga ginom ka. Taapay. Sana nasayat akitaan iti may sa ababae. Amakin inom iti arak. Aramidam ti kayat mo. Kat aramidak mo ti kayat ko. Saan tapay nga agasawa? Iso adinak man biyangan na kasta. Happy birthday, tatang. Maragsakan ako unay. Na nakaawid ka manon, anak ko. Wan, tatang. Ayan nga, tikaduam. Sisyak latin may tatang. Na, punak man, no kaduam dyan nobyam. Ada ka numot pag nanang. Ay, ni nanang ay.
Ada ije kusina ken ni Mirna. Ada ni Mirna? Kano ini kanak iti regalaw. Oh, daytoy. Sarokod? Sige, mapan mo ida kitaan, di ta kusina. Simple lang ti selebrasyon, iti panagkasangay ni tatang. Ang nagbalin mo tin nga espesyal. Ada pa dekorasyon na. Ay, kailiw ko nga minday di tatang. No si bibiyag kumapay. Mirna, pasensya ka na. Tadyak nakapagpakada, idi na uli ang nagawidak. Kasta ka mat. No pumampanaw ka, di na kun malagip. Mirna. Aywan, damag ko ang mga sawa ka kanon. Ha? Ipakamumot kada kami ano mga sawa kan. Amangan mo't no isikreto manan. Isungaro na nagawidak. Tapos na makapagpanunot ka na laing. Taapay. Kas lang amin jak sigurado tiriknak para ka ni Roda. Anyat kaya't masawan. Jak ngamin malapdan nga ginom. Nagpatatupay. Ay, amang ano iso ti masawak. Ket agbalin ang miserable ti biyag mi. Agpanunot ka na imbag, Jimmy. Narigat ti mailawan. Makita mo ti sitwasyon dagiti dadto mga aga-asawa. Saan daan naragsak iti panagdanada. Mamirna. Apay, Sir Jimmy. Oh, kaslada kayat mo ang ibaga Mabalin ka nitang daton kan ka. Agpakada ako na. Kat, nanyaman tinaybagak. Dispensaram ko man, ma'am. Nagbiit kamatan dito'y balay. Anak kaw. Adang namin trabaho minton bigat, tatang. Nabsog kamatlaang ka day. Wentang. San lagayam ang maestra ni Ma'am Mirna? Nalaing pa yung agluto. Nangag mo, Mirna? Ha? Agan-anad ka, Jimmy, ha? Uwan, ma'am. Adda baro cellphone mo? Wan Idi pa'y lang amin ngagpagpagatangakan ka. Pasensya ka na. Ang mararamidak mati amin. Tapno makaurnong ak iti igatang mo iti cellphone mo. Nakagatang ka matgaya man. Ingka kitiagluton. Mabisinak. Siyak pa itagluto? Siyempre Ingkan, huston to numalpas ko dahil games ko. Jimmy, mabalin mong ti agawid. Tagi na nakamat. Siya kung ti sumublat nga duty. Ay, talaga kahit kung ti agawid, tama di tiriknak. Uy, madlaw akaslag, gurigor ka. Uwan nga ron. Awan gayam. Imay manen nakiinom jay girlfriend mo ije karuba mi. Idi siguro Domingo, tanagawid ak. At damat sa bali lalaki anang ilugan kan kuha na iti kotse. Anya? Lakay mo dyan nakita. Bak nang siguro. Tanginginaan mo dilugan na. Kasta ka di. Sige, agawid kan pare. Agtumar ka Narigat tiyag sakit. Jimmy, mahal. Si kakadiday ta si Mangpat. Itemplanak man iti kapek. Masadutak at tumakder. Diyak pa nga minalpas na iti games ko dito cellphone. Agpudno ka man kanyak, Roda. Ha? Anya ti pudnukan ka? Ada nang sukon kan ka lalaki di Domingo. Nakakotse. Saan ka di? Ha? Agpudno ka. Iso ka di tinanggatang iti cellphone mo. Agpudno ka! Jimmy. Amum ka di no anyater aramidak a panagsakripisyo para kan ka. Agub overtime hak. Tapno lang makaurnungak iti pagkalaysata. Saan ka di pa ilang umdas da kita? Ha? Pag-awanan na, Jimmy. Nailaw anak laang. Kunak nga minusaan mo ama-amuan. Anya? Makiwin na suasak iti day dya lalaki. Sikat ikayat ko. Ditakan! Jimmy! Agsubli ka!
Kumusta kayon, tata? Nasaya at balasang ko. Imbag man, nakadagas ka manan dito'y balay. Wan tasarungkaran kayo. Adamot di tarwar dyan motor ni Jimmy. Adda ka di? Nabarbartek, asimangpet di rabi Nagapada, etinubiana. Kasta ka di? Imay kay laki numusta, tata. Pumanawak matla adagos. Sige, ibagak ka ni Jimmy, adim magas ka dito'y balay. Jimmy! May kapinasya dito ispilahan nyo. Kumusta ka, Jimmy? Jack pala kaya ti sumbra kita. Nasakit tiriknak. Tamalaksid gayam kanyak. Kat adda pa'y sa bali ka relasyon ni Roda. Anya? Mabalin ka din ang sarita ta. Sana dito'y. Ag-date ako, ma'am. Ma'am kala, ma'am. Mirna ko namlatan. Mabalin ka din agaplayak di tapusam. Panagriknak. Naragragsakak na si Katikaduak. Ay na, paimbagam pa'y tapusom anasaktan. Di nakarod pa ayan, agaramatkan ka. Tano pa ayan na. Adada masaktanak. Amangan mo, jak kabalahan ti agbyag. Agsubsubli kanyak ni Roda, ngam jakon inikan iti gundaway, Mr. Lonely. Mas ay ayatak itan ni Mirna. Tuy pagayam mo, Jimmy. Pagayam Jimmy, nasayaat, tanaam mo adagos ti pudno akalidad ti sigod akaayan ayat mo. Pudno unay ngamin anarigat ti mailawan. Ket sapay lako mga rod, tani Mirna ti talaga na ituding aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Jimmy iti Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.